First record of the doom of Nagasaki, target for atom bomb number 2, is filmed from a super fortress many miles away. Iki kiganiro cyitwa Ubuvumbuzi Discovery. Ngiye kugezaho nitwa Itangishaka Emmanuel. Uko intambara ya kabiri y'isi yahinduye imyitozo ya gisirikare igatoza abasirikare kugabanya ubumuntu. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 1939 nibwo intambara ya kabiri y'isi yari itangiye. Ubaze umwaka umwe ku wundi, umwaka wa 2019 hari hashize imyaka 80. Umudage Adolf Hitler yateye Polonye mu burengerazuba. Hashize iminsi ibiri Ubufaransa n'Ubwongereza bishoza intambara ku Budage. Intambara ya kabiri y'isi ibirambikanye. Ubushakashatsi butavugwaho rumwe bwatangajwe nyuma yaho iyi ntambara irangiriye mu 1945 bwahinduye imyitozo ya gisirikare muri Amerika no mu isi. Nyuma y'iyo ntambara ya kabiri y'isi yahitanye abantu benshi mu mateka abarenga miliyoni 70. Igisirikare cya Amerika cyageze ku mwanzuro utangaje. Ntabwo bishe bihagije cyangwa se bivuzwe neza, abasirikare benshi ba Amerika ntabwo bakoze ubwicanyi. Mu itsinda ry'abasirikare 10 ikigereranyo kiri munsi ya 3 ngo nibigeze barasa imbunda zabo. Kabone nubwo babaga basombirijwe n'umwanzi n'ubuzima bwabo buri mu kaga. Ibi nibyo umwe mu nzobere n'umunyamateka wo mu basirikare ba Amerika Brigadier General Samuel Lyman Antword Marshall, uzwi cyane ku kazina ka Salamu, yagezeho mu bushakashatsi butavugwaho rumwe. Yanditse igitabo yise Men Against Fire. Ibyo yanditse byaranenzwe cyane, bamwe bamushinja kubeshya. Nyamara ibyo yanditse byazanye impinduka mu myitozo y'ingabo za Amerika. Dushingiye ku kigero cyo kwica, uwo musirikare yaranditse ati, uyoboye abarwanira ku butaka yamenya ko mu gihe ahanganye n'umwanzi abatarenze 1/4 cy'abasirikare be aribo barasa umwambi nyawo. We avuga ko 75% batarasaga ndetse batashoboye guhangana n'umwanzi n'ibikorwa bye. Akavuga ko aba bose babaga bari mu kaga ariko nyamara ntibarwane. Marshall nyuma y'iyi mibare yaje kuyizamura ayigeza ahubwo kuri 85%. Kuki ingabo za Amerika zari ku rugamba mu Burayi no mu bice by'inyanja ya Pacifique zitarasaga cyane nubwo zabaga zugarijwe? Marshall avuga ko hari impamvu ebyiri. Ko abenshi babaga bashaka ko akazi kose gakorwa na bamwe, kandi ko amajyambere yatumye abanyamerika batinya gusagarira abantu. Ibyo bigatuma abasirikare benshi baririndaga kurasa. Yanditse ko abasirikare bari bakeneye gutozwa kurasa mu ntambara badatekereza cyangwa ngo bihe umwanya wo kuganzwa n'amarangamutima. Umwanzuro we wari uko umunyamerika ari umunyamahoro. Watumye hashyirwaho tekinike nshya zitoza abasirikare kwica no kubavanamo ubumuntu ku rugamba. Umunyamateka w'umwongereza Dr. John Keegan avuga ko intego y'ukuri y'inyandiko za Marshall zitari ubushakashatsi, ahubwo yari agamije kwereka Amerika ko irwana intambara zayo mu buryo bwa ntabwo. Agira ati, ingingo ze zikomeye yari afite ubuhanga budasanzwe nk'umunyamateka mu kumvikanisha no gutuma abantu bemera ibitekerezo bye bakanabishyira mu ngiro. Marshall nawe ubwe yavuze ko ubushakashatsi bwe bwatumye ikigero cyo kurashisha imbunda kizamuka. Akazi ke yagakomereje mu ntambara ya Korea, aho yatangaje ko ikigero cyo kurasa ku ngabo za Amerika cyazamutse kikagera kuri 55%. Muri Vietnam ikigero cyo kurasa cyarazamutse kurushaho. Ubushakashatsi bumwe bugaragaza ko 90% by'abanyamerika barasaga imbunda zabo ku bantu. Abo bari abasirikare. Inyigisho zari zirimo. Marshall yatangije ikiswe kubaza abarangije urugamba.
yajyaga ku rugamba akabaza abavuye ku murongo w'imbere w'intambara. Avuga ko yabajije abarenga 400 bakiva ku rugamba, akanaganira n'abandi bagize uruhare mu ntambara. Aba bakamubwira ibyo bakoze mu mirwano ariko batamubwiye imyirondoro yabo, maze akabyandika. Abamunenga ariko bavuga ko nta kintu yandikagamo na kimwe kigeze kigaragara. Ahereye kuri ibi, we yavuze ko abasirikare benshi ba Amerika bagiraga ubwoba bwo kurasa ku banzi barwanaga nk'Abadage n'Abayapani mu ntambara zabanje. Akavuga ko batari bafite ubwoba bwo gupfa, ahubwo bari bafite ubwoba bwo kwica. Asubiye i Washington, ba generali bumvise amasomo ye. Imyitozo ya kera y'ingabo za Amerika harimo gupima no kurasa ikintu kiri kure. Ibi byatumaga abasirikare ngo batamenya uko intambara imeze nyabyo, kandi batishora mu kwica bya nyabyo. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, izi ngabo zatangiye gutozwa hakoreshejwe ibintu bimeze nk'abantu ngo babihamye. Ibi bigamije kuvanamo abasirikare ubwoba bwo kurasa. Abasirikare batozwa kurasa bene ibi bintu biri henshi kandi hafi na kure yabo, vuba kandi vuba. Byagenze mu gihe cy'intambara ya Vietnam, cyatigiro cyo kurasa ku bari ku rugamba cyarazamutse bidasanzwe. Bakomeje no gutozwa no kurwanisha ibyuma, kabone nubwo kitaba kiri bukoreshwe ku rugamba. Major FDG William wo mu ishami ryo gutoza ingabo za Amerika yaranditse ati: mu by'ukuri ibitekerezo bya Marshall byahinduye byinshi. Ntabwo abo mu ngabo bose bashimishijwe n'akazi Marshall yakoze. Bamwe banenze bikomeye ingaruka zabyo n'intego ze. Ndetse n'uburyo yakozemo ubushakashatsi bwe ntawe yandika. Bamwe mu basirikare yavugaga ko yabajije bavuze ko atigeze ababaza niba bararashe. Marshall nawe ntabwo yigeze agaragaza mu mibare uko yageze mu majanisha yavugaga. Robert Engen, umwanditsi w'umunyakanada, avuga ko hari impamvu nyinshi zo guhamya ko amajanisha yatangaga yabaga ari imibare mihimbano yavanaga mu ntekerezo z'uko we yumva urugamba. Engen avuga ko Marshall mu nyandiko ze nyinshi mu mateka harimo kubeshya. Avuga nkaho Marshall yavuze ko mu ntambara ya mbere y'isi yari umusirikare ukiri muto mu ngabo zose za Amerika zagiye ku rugamba, nyamara ngo atari byo. Mu 1919 nibwo yagizwe umusirikare. Icyo gihe nabwo ngo yagiye i Burayi, yagiye mu butumwa bwo guherekeza arinze abasirikare bari batashye bavuye ku rugamba intambara ya mbere y'isi irangiye. Ibyo Marshall yagiye yandika kandi byabaje bamwe muri ba se combat, ancien combattant, cyangwa se abarwanye kera. Bavuga ko bibatera icyasha. Imibare ya 15 kugeza kuri 20% na n'ubu hari abantu banyuranye bazwi cyane bakigenderaho ku isi. Nubwo bwose hashize igihe igiyeho impaka kuri kwayo. Ikitagibwaho impaka n'umurage wayo yatumye abasirikare ahanyuranye ku isi bahinduka kurushaho imashini zitazuyaza zo kwica. Hiroshima izahora yibuka igisasu kirimbuzi yarekuriweho ku itariki 6 z'ukwezi kwa 8 mwaka w'1945. Tariki ya 6 y'ukwezi kwa 8 mwaka w'1945 saa 2:15 z'igitondo ku isaha ya Hiroshima, igisasu kirimbuzi cyabaguyeho gihitana ibihumbi n'ibihumbi by'abantu. Itariki itazibagirana mu mateka yabo n'ay'isi. Ingabo za Amerika zashakaga guha isomo no gutsinda vuba ingabo z'Ubuyapani muri iyi ntambara ya kabiri y'isi. Hiroshima ikaba wari umujyi w'inganda n'ibirindiro by'igisirikare bikomeye. Hiroshima hari ibirindiro bya diviziyo 3 zikomeye za gisirikare.
ariko hari n'abaturage ibihumbi amagana. Indege yiswe Enola Gay yagenze ahantu hareshya n'urugendo rw'amasaha 6 iherekejwe n'izindi 6 zose z'intambara. Enola Gay yari itwawe n'umupilote w'intambara Brigadier General Paul Warfield Tibet. Yarekuye igisasu bise The Little Boy, cyari gifite ibiro 64 by'ubumara bwa uranium. Cyafashe amasegonda 48 ngo kigwe kuri uyu mujyi kivuye ku butumburuke bwa metero 580. Abantu bagera ku bihumbi 80 bahise bahasiga ubuzima. Ni hafi 30% by'abari batuye i Hiroshima icyo gihe, naho abandi babarirwa ku bihumbi 70 barakomeretse. Abandi ibihumbi amagana bazize ingaruka z'iki gisasu cy'ubumara kirimbuzi bunyuranye nyuma y'amezi n'imyaka myinshi. Hiroshima yarimo inyubako ibihumbi 90 mbere y'icyo gisasu, ariko izigera gusa ku bihumbi 28 zo zasigaye nyuma yaho. Hiroshima yakurikiwe na Nagasaki, nayo yamanukiwe ikindi gisasu nk'iki hashize iminsi 3. Hari ku itariki 9 y'ukwezi kwa 8 mwaka w'1945. Nyuma yaho gato ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa 8 muri uwo mwaka, Ubuyapani bwatangaje ko bwemeye ko butsinzwe intambara ndetse burahira kutazongera kugira igisirikare no guhirahira kujya mu ntambara kugeza na n'ubu. Intambara ya kabiri y'isi irangira ityo. Iki kiganiro cyitwa Ubuvumbuzi Discovery. Njye nitwa Itangishaka Emmanuel, ndagushimiye.